Alright, reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda. Turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane. Tubahe ikaze mu makuru y'imikino abagezweho nk'ibisanzwe abakomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda, by'umwihariko mu ikipe ya APR Football Club APR. Duhite tunayisimbukiraho kwanza kabisa, turebere hamwe se n'ibiki bigezweho muri aya masaha kabisa. Murabizi ko ku isaha y'isa 12 hari umukino ukomeye cyane ruraza kwa rwambikanye hagati y'ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Bugesera Football Club. No mukino w'ikirarane utarabereye igihe kwa ikipe APR Football Club yari iri mu marushanwa mpuzamahanga ya CAF Champions League. Ubwo rero umukino wayo na Bugesera ukaba uri ku isaha y'isa 12 uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe team news, turebere hamwe ese nabahe bakinnyi umutoza Darikonovic ari buze kubanzamo 11 bimiriro b'imyaka akaba ari buze kuba ewana bahereza ikipe ya Bugesera ibyayo. Ni bande nabahe muri rusange tunabaganireho, namwe mutubwire uko mubabona muri rusange abakinnyi bari buze kuba babanzamo. Mubona banyabo koko nabo mubona batagakwiriye kubanzamo muri rusange. Ese mwebwe nk'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club ni izihe mpinduka mukeneye umutoza yaza gukora? Cyane ko akenshi muvuga ko abakinnyi bo barahari, ariko nyine umutoza uburyo abapangamo mubona ko ariho ikibazo kiri, ariho ruzungiye kabisa muri rusange. Ubwo rero nizere ko mumeze neza cyane, nuko mba ninjiye mu kiganiro muri rusange. Nizere ko rwose abakunzi b'ikipe ya APR Football Club namwe mumeze neza cyane muri aya masaha, kandi muri mu mirimo igiye itandukanye murimo kugenda murushaho kuyikora neza kugira ngo ku isaha y'isa 12 muze kuba mwayishoje mumeze neza cyane, muze kuba muri tayari. Ubwo abari mu nzira berekeza kuri stade kugira ngo baze kuhagera hakiri kare umukino uze gutangira baharyamye 5-5, namwe twizere ko mumeze neza cyane. Wowe wamaze gukanda subscribe umuntu w'agaciro, nawe utarakora subscribe rero kora subscribe. Iki nicyo gihe ngo ukande subscribe, hanyuma ujye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunota ku munota, 5-5 umunsi ku munsi, ibiganiro by'imikino, amakuru y'imikino agiye atandukanye abavugwa mu ikipe ya APR Football Club hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Nakubwira ko aba hari menshi cyane kabisa. Ubwo rero si ibyo gusa turi buze no kuganiraho, turaza no kurebera hamwe ese ni ibiki biri kuvugwa mu ikipe ya APR Football Club. Barimo kuvugwamo umweyo watangiye kuvuza ubuhuha. Ese ni bande uyu mweyo urimo barimo baragenda bawerekeza uje gukura abande abamaze gukuburwa? Byose turaza kuba tubirambura neza muri iki kiganiro. So ubwo rero tugiye kuganira kuri 11. Mbere na mbere niyo ngingo nyamukuru nje ngo gende tuganiraho muri rusange. Turebere hamwe ese ni ibiki bikomeje kugenda bivugwa. Nyamuneka muri APR ubuyobozi bushya ewana buzanye, sinzi ukuntu abivuga nyine ko buzanye umurongo mushya, buzanye imirongo ngenderwaho mishasha kandi igomba gukurikizwa mu ikipe ya APR Football Club kwa ngo hakomeze gucibwa akajagari. Mu rwego rwo guca akajagari, abantu benshi bagomba kuzira iyi mirongo ngenderwaho ikipe ya APR Football Club izanye. Ushobora gukurwa mu ikipe cyangwa se nukurwemo, ahubwo ugahindurirwa inshingano wari ufite. So ubwo rero nuko ibintu bimeze muri rusange mu ikipe ya APR Football Club. Abakunzi bayo nizere ko mumeze neza cyane, mwegere hino ariko tugende tunaganiramo, turebere hamwe uko ibintu byifashe. So ubwo rero uyu munsi ni umukino ukomeye cyane. Bugesera Football Club nayo yakaniye cyane kubera ko hari ingingo Francis. Uyu ni umukino, uyu ni umwe mu mikino yashiriweho ko agomba kwitwaramo neza. Mu gihe yaramuka yitwayemo nabi agahita ahambirizwa. Umukino wa mbere wari uwa Vision, yarawutsinzwe 2-1.
uyu mukino noneho by'umwihariko nawe yabishizemo imbaraga cyane, yakaniye ko agomba gutsinda uyu mukino cyangwa se akaba yanganya n'ikipe ya APR Football Club, kuko ngo nabyo byakitwa ko atari rezilita mbi. Yakaniye cyane, yakaniye mu buryo bushoboka. Bugesera ngo yiteguye kuza kuba ibangamira mu buryo bwari bwo bwose bushoboka ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero ibyo byose nibyo bigiye kutwinjiza ku mukino ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club. Bawiteguye gute muri rusange, bo barakubwira iki, baravuga iki? Umutoza 11 agiye kubanzamo mu kanya ku isaha y'isa 12 nabahe? Dore nibo tugiye kuba tugarukaho muri rusange. Tera agatebe wicare utega amatwi wumve neza, nkubwira umukinnyi ugenda unabyanariza muri rusange, reba uko baraza kuba bahagaze mu kibuga, nanjye ndagenda mbigushushanyiriza. Ubwo abakunzi b'ikipe ya APR basanzwe bayikurikira, ubwo turaza kuba turi kujyana neza 5 kuri 5 akantu ku kandi, nawe usigara inyuma. So ubwo rero nk'ibisanzwe nkurikije imyitozo ikipe ya APR Football Club maze iminsi ikora na team news cyangwa se zandane mu bakinnyi bahari bameze neza cyane nk'ibisanzwe, ndetse n'abagarutse batakina umukino uherutse batsindagamo ikipe ya Muhazi United igitego 1-0. Murabyibuka igitego cyinjizwe neza na n'umumediateri yitwa Mugiraneza Frodouari. Ubwo rero kuri ino nshuro abo rero batari bahari kuri Muhazi United bagarutse, biraza gutuma rero habaho impinduka mu bakinnyi 11 bari babanjemo ubushize. Nk'abakinnyi 11 bari babanjemo ubushize, mu nyemere mbanze mbatandukanyirize. Ubushize Darikonovic yari yakoresheje mu izamu Pavel Nzira, hanyuma kuri kabiri ari Byiringiro Gilbert, hanyuma kuri gatatu kapiteni Niyomugabo Claude, Ariyo Musuwane ndetse na Nigena Clement bahagaze mu mutima w'ubwugarizi, mu mutima wa defense. Imbere muri mediane yari afitemo abamediateri bagera kuri 3. Yari afite Mugiraneza Frodouari kuri nimero 6, agakoresha Niyibizi Ramadan ndetse n'uwitwa Muhammadu Lamine Ba. Urumva, mu gihe ku ruhande rumwe yanyujijeho n'uyu Dushimirimana Olivier Muzungu, aza gukoresha Victor Mbawoma nka rutahizamu, mu gihe urundi ruhande rwanyuzeho uwitwa Mugisha Gilbert. Nabo bakinnyi yari yakoresheje. Uyu munsi rero kuri match ya Bugesera Football Club iyo liste iraza kuba yahindutse muri ubu buryo bitewe n'abakinnyi bagarutse. Mwizamu araza kuba afitemo Pavel Nzira, kuri kabiri agire Byiringiro Gilbert nk'ibisanzwe, kuri gatatu araza kuba hafite Niyomugabo Claude, ni kuri kuruwari burimvikana y'ibumoso. Hanyuma mu mutima w'ubwugarizi n'uwitwa Nigena Clement ndetse na Ariyo Musuwane. Imbere gato yabo ubwo kuri nimero 6 defensive midfielder cyangwa se rido defensive yagarutse neza yitwa engineer Tadeo Ruwanga. Ameze neza cyane kuri fresher, umusaza ameze neza cyane. Araza kuba kandi ari kumwe na Richmond Ramftey cyo kimwe na Muhammadu Lamine Ba. Urumva, hanyuma ubusatirizi buraza kuba bugenda bunyerera neza cyane, kwa ku ruhande rumwe ruraza kuba ruca uruboneka Jean Bosco wagarutse umeze neza cyane, imbaraga ni nyinshi cyane. Urundi ruhande rw'ibumoso araza kuba habaye Mugisha Gilbert. Abo bose baraza kuba bakorera uwitwa Mamadusi nimero 9 mu mugongo, rutahizamu ukiri muto cyane kutoka Mauritania yitwa Mamadusi. Nabo bakinnyi 11 umutoza Darikonovic abona bari buze kuba bamuha amanota 3 kuri uyu mukino. So abakunzi b'ikipe ya APR Football Club, nibazo nagiye mbabaza muri community yanjye, reka mbibabaze naha muri comment mumbwire ese murifuza ko ikipe ya APR Football Club
byibuze kugira ngo ibashimishe bereke ko yakangutse kandi ishaka gukomeza kubona inshundura imanuriramo ibitego byinshi. Nko kuri uyu mukino wa Bugesera niramuka irushije mu buryo bugaragara nyine bikagaragarira buri wese ko APR irarusha Bugesera, murifuza ko yayitsinda nk'ibitego bingahe? APR yatsinda ibitego bingahe ikipe ya Bugesera, mu gihe ariko turaza kuba tubona ko irimo irayirusha mu buryo bushoboka cyane? APR yatsinda nk'ibitego bingahe? 1, 2, 3, 4 kuri 1 muri rusange, ariko na kimwe kwinjira nanone oya, kuko Pavel Nzira nawe abakeneye clean sheet kuko zimuhesha amanota cyane muri shampiyona. Yakoze clean sheet zikurikiranya bimuhesha amanota, kuko Pavel Nzira afite clean sheet yaguye kuri Gasogi, akagira clean sheet yo kuri Vision, akagira clean sheet yo kuri Rutsiro, akagira clean sheet nanone yo kuri Etincelle kuko ninjizwe, akagira na clean sheet yo kuri Muhazi United. N'uyu munsi agize clean sheet, urumva ko ntabwo byaba ari bibi, ndetse na defense nayo yabikomeje kugenda izamura amanota, tukavuga tuti rero iyi defense niyo defense miliye dufite hano muri shampiyona, greatest defensive cyangwa se defense nyine ikomeye kurusha izindi. Ubwo rero nuko ibintu bimeze uyu munsi. Darikonovic abo bakinnyi nkubwiye, Pavel Nzira mu izamu, 2 Byiniro Gilbert, 3 Niyomugabo Claude, 4 na 5 Yunus Nige na Clement ndetse na Riyu Musuwane, Engineer Theodore Wanga mu kibuga hagati, na nimero 6 nimero 8 Richmond Ramptey, na nimero 10 Mamadou Lamine Baz acting midfielder, as forward midfielder, urumva, cyangwa se attacking midfielder. Ruhande rumwe rucaho Gilbert rw'ibumoso, rw'iburyo ruboneka Jean Bosco akeba ya mipira myiza cyane bashakisha imitwe ya Mamadusi, umutwe wa Mamadusi cyangwa se na Victor Mboma. Byaterwa nuko umutoza ari buze kuba abakoresha amashaba kubona byanze, akaba akagira izindi mpinduka akora mu zindi mande, mu zindi position, akaba yakinjizamo Mamadusi na Victor Mboma bakatakana ari babiri. Ubwo babaye babiri, imipira nyine ya ba Gilbert na ba Mugisha Gilbert na ba Ruboneka Jean Bosco cyangwa se Muzungu, byaterwa n'abo yasimbuje muri rusange bajya basunikira kuri Victor Mboma ndetse na Mamadusi. Ariko nyine muri rusange icy'ingenzi gihari ni iki? Nuko ikipe APR Football Club isabwe gutsinda uyu mukino hasi hejuru ku kabi n'akeza. APR igomba gutsinda uyu mukino kuko ubuyobozi bwa APR Football Club buriho mw'abantu mwe buri very serious, very and more than very serious. Reka ariko mbivuge kubera ko mwatangiye kubona impinduka, ari naho twinjiye. Bamwe mu bari abakozi cyane ba hafi b'ikipe APR Football Club, cyane mu ikipe nkuru, nk'ubuyobozi bushobora kuba bwicaye bukanariza bugasanga abo bakozi nabo bashobora kuba barinjiriwe, cyangwa se nabo barimo bamwe mu bantu bashobora kuba batuma ikipe APR Football Club ititwara neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko bahorana nayo mu myitozo, mu ngendo zitandukanye, ahantu hose nyine abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club bari bahuriye hamwe, ari ikintu kibahurije hamwe kigamije iterambere rya ekipe, nabo baba bahari. Abo rero barimo Mutoni Claire ushinzwe gukoresha imbuga nkoranyambaga z'iyi kipe APR Football Club, ari amaposti yose mubona za mafoto, hasi akajyaho caption, ziriya caption n'utuvideo twa hato na hato biba biri inyuma y'uwitwa Mutoni Claire. Mutoni Claire ni umunyamakuru wahoze kuri Power FM mbere yuko yinjira mu ikipe APR Football Club. Buriya bari bamuvanye kuri Power FM
yakoragaho nk'umunyamakuru nyine uza gutanga sports update, amakuru y'imikino aba agezwe muri rusange kuri Power FM. Nyuma APR nibwo yaje kuba imurokirita. Ubwo rero si we wenyine na Ndizeye Aime Desire Ndanda wanabaye n'umuzamu ukomeye cyane w'ikipe APR Football Club back in the years ago. Ubu ngubu rero biravuga ko yamanuwe mu bana batoya b'ikipe APR Football Club mu academy. Bikavugwa ko Thierry Hitimana wari directeur technique nawe yagiye mu ikipe y'abatoya ya APR Football Club. Vuga ko nyine APR ishaka kugarura wa mwihariko wayo, ya uniqueness yayo, APR kongera kuba ikipe iryana. Ibyo byose rero birakorwa, ntabwo biri bukorwe ngo izo mpinduka zibe ariko mu kibuga bikomeze byange. Oya nono, bigomba gukorwa ariko n'umusaruro mwiza muri ekipe ukagomba kugaragara. Ubwo rero abakunzi b'ikipe APR Football Club mwitege ibintu ewan, mwitege nyine ya APR ije mu yindi sura nsha. APR ije ibintu byayo biri ku murongo guhera kuri uyu mukino gukomeza shampiyona irangiye. Kandi ikindi APR ishaka kongera none gukoresha n'abanyarwanda abashoboye ikabakoresha n'ubundi isanzwe bakoresha, ariko nanone sinzi ngo ni ibintu biri kuvugwaho ko ishobora kugaruka muri systeme kanyarwanda. Abanyamahanga bakaba ari bake koko, bakaba ari bake tu. Ubwo rero ni team news rumors, team rumors bazikomeje kugenda zihwihwiswa hirya no hino. Nanjye kugeza ntabwo ndafatisha neza amakuru ya nyayo ngese ngaravuga icyo aremeza icyo arahakana iki, ariko ni ibyo ngibyo kabisa bihari. Kandi bibona ko ariko bimeze cyane nk'ibyo ngibyo byo guhambiriza bamwe mu bakozi bayo. Ibyo byarabaye, ngira ngo murabizi, si igihuha cyase sa makuru mwumvise nonaha. Ubwo rero APR igomba ishaka kongera kuba ya APR iri serious mu kazi irimo, kandi ikongera ko ya APR itwara ibikombe abakunzi bayo bayimenyereyeho. So abakunzi b'ikipe APR Football Club navuga ko mushonje muhishiwe byinshi bigiye bitandukanye, muzagenda murushaho kubibona gatanu kuri gatanu, gahoro n'abandi bazakomeza bagenda bahambirizwa kwa ko Brigadier General Ewan ngari mwipereza no mwisesengura rikomeye cyane, agenda areba akantu ku kandi, uyu yinjiye gute muri ekipe safasha iki. Se ntabwo yatuma abakinyi barangara. Noneho icyitwa umukobwa cyo igitsina gore Ewan barashaka kugihunza kure cyane n'aba bakinyi b'ikipe ya APR Football Club. So ubwo rero ngayo nguko nayo makuru y'imikino yaragezweho 11 murabumvise. Ubwo rero no guteza mu kanya ku isaha 12 tukaza kuba tureba ese APR bariteguye kuza kuba batsindiye umukino. Ikipe ya Bugesera nawe yawukaniye cyane, ntabwo ura nayo twavuga ngo ni ikipe noya. Ubwo twebwe icyo dusabwa no gutegereza tukaza kureba se biraza kuba bigena gute ku isaha y'isa 12 wa munsi wageza. Abakunzi b'ikipe ya APR Football Club reka nizere ko muraza kuba muhabaye neza 5-5 ku kibuga. So ubwo rero kora subscribe, like, comment ndetse na share, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda, turakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.